titiang mau melinggih kang sami nggih. Sudurung titiang maturake lugrayang titiang aturakan puja pengastuti mantuk kering itu ratu sani melinggih kiri kayangan dalam untuk mencarakan puja pengastuti Om Swastiastu. Inirin ringi ratu sesunan malinggo iri kiring kayangan dalam sangi banget suci ang kita torbaktin titiang. Kaping kali ring para pinandita kaler penonton sinarang sami sangi banget tresneng sehing titiang. Sedurungan titiang ake matur lugrayang titiang inah yang dewek dumun. Wastan titiang ide bagus gede sikte saking geria sidang. Alap titiang uningayang indek watangan ring ajang puniki mepesengan ide bagus Dharma Yuda saking geria bitra. Duanen ke baos antuk angga pemuda duene titiang rauh meriki pedak tangkil jadi pacang ngaturakan ayah-ayah kemauan ledayang ampurayang antuk kawi mudaan titiang. Sade mangkin titiang ngaturakan yening calon arang ten medaging watangan ten nyak serem gitu. Napi ke tujuan calon arang puniki Mangane sida ngajak kang seni ulang budaya Bali. Keduluran antuk watang-watangan. Ring rarahan ring sejauh yang mengkudang-kudang sastra pecalon arang. Risa patadon yang bertari patut medaging watangan pinakeh nyinayang kewentanan jagate gerubuk pun. Napi puniki kesukseman watang puniki. Boya yetios. Di tatkala itu bertara malih bos-bos daging tedon nampak seniti mang dan sida sana ke bos sana neng buta kala pisaci manusia sakti mang dan sida kesomia kalar mang dan presida jagat iriki pemekasan yang jagat seronggo sida rahayu dirgayusa nenten presida musak ngasik punika. Yen bawasa sekali makin sampun ngelintangin galah jam kalih. Yen bawasan sampun leak kepeken gitu. Duane nenten sida antuk titiang ngebahan puniki watangan duwe jam loras. Riwawu sampun titiang magiang upacara ring catus pate. Melara pengantuk bakti pengundangan. Sani makin yen ngarahan titiang ring sejrone lontar kawisesa. Wenten wantah kekalih asiki ke bawas lontar nircaya lingga kekalih ke bawas niscaya lingga. Niki wantah geni pengiwa lawan geni penengan. Geni penengan kedasarin antuk yeh pun iki pang dados toyo pun iki pang dados Wisnu. Ini geni pengiwa kedasarin antuk api pun iki pang dados geni pun iki pang dados Brahma. Madasarin antuk dasa aksara dasa bayu matemakan menadi triaksara ngamatuakan ongkara sungsang ngaran yang linggih ngaring sejeron yang aksara ika ke bawas liak gitu. Sane mangkin pangtan akeh titiang matur titiang uningayang sapa sireje sane ngelarang aji anesti aneluh anarang jana iri kiring jagat seronggo. Deman minakati nyakitin anak sing lapleh saking jagat Jepang. Rauh ring seronggo kelot, seronggo tengah, seronggo kaler. Aku dejade. Narisang pinton minakati puniki sampun mekebat watangan titiang ring ajang. Uli dijajah kena Sandenya larang anesti punik. Jadi aston belajar keturunan nyakti ring linggih hidup betar. Titiang ninton mau batas.
Rarisang, sana mangkin aturan titiang kalah. Uli dijaja. Pangtan pocol ngalah kesaktian. Ngalah hanya madang ilmu. Demen nyakitin anak senglableh. Sana mangkin rarisang centokan kewisesan. Boyo jadi tiang adok wanen. Boyo jadi tiang adokan sakti. Wenten manah titiang saput kedua neng manah bakti titiang aturang ayah iri-kiring jagat serogo. Yen minakadi kirang wata ampun iki titiang ide bagus sipte saking jagat sitan dados pintonen ben pidan je uli dijaja. Kalau titiang aturakan para musuk semua antuk si reje sane merasa wawu ngenah pepasangan ring penusangan titiang niki matur suk semua titiang. Yeneng nenten presiden untuk pintonen titiang niki wenten semeton titiang saking kaler jero mangku madangan mangku selamat radesa rarah ini kereng madangan kaler wenten semeton titiang saking sidan sarang sami puniki rau pedak ayah jero pedesan titiang ring jaga sidan sani pedak rau seraina mangkin taresang pintonen ben pidan je kena he titiang nenten mau bates. Yen minakadi kirangan titiang makte youtuber kekali saking sidan dados pintonen YouTube nih ampun jelema nge. Duanen pangtenake titiang matur mugi-mugi melarapan untuk pasuecan hidup betara napak stipi ring rahina mangkin side jagat teh diki pemekas ring jagat serogo ngomongkan kerahayuan kedirgayusan. Menahu wenten kirang dan sejauh titiang aturakan pemabah maturatur titiang nas kagong gengreno pengampur puput dan titiang untuk para mesanti. Om Santi 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 Santi. Sani keno antang bodiki jagi bakti titiang yang setre.